kama hatufanyi kitu juu ya kazi ya vijana hii Kenya, hatutakuwa na nchi. Na juzi mliona hawa vijana walikuwa karibu kuchoma hii Kenya. Tufanye juhudi na viongozi tuangazie hili jambo la ukosefu wa kazi. Mipango yote ambayo inaweza kufanyika ya kupatia vijana kazi ifanywe sasa. Wakati nilikuwa waziri wa biashara, nikaenda pale Keno, tukaanza industrial park pale inaitwa Zabka. Hiyo kazi inaendelea. Hapa Katanga, hapa Makeji, hapa juu nikaanza special economic zone. Na muramenya mugundo ucio waregete na andu ndawo ile kia hinya na muthenya umwe no ngaririkano ni undu wa riria tukwandika ciana 30,000 guku Gatanga mathie haria Makeji maje kuruta wira ndina ma ona ndaga giti kia minister ni ngona Ngai na maitho. I am very sure of that. Ni maundu maria mena bata maiti wira wako kana wa murathe kana wa mundu uri ungi ni wira wa ciana ici citu twikire juhudi ciothe tumahe wira. Na no nyende kuria ginya mundu na mawira meri tafadhali kiengei rumia wa JCM wakame metigira mwana ungi nigetha tuhote gwika atia ituru kuna wira wa giti na kiengei na mawira meri ri huo ni ukuona kweli huo ni ukuona dutigire wira mundu mwana umwe nigetha na uruto cio ungi niguo ituru gathenya kauga kiengei na kuria no ikumbire Ngai kuria ri kiengei utangigitigira mwana ungi wira nigetha otoguo ni urandetera ngena wira ucio waku abotigire mundu ungi na Ngai ni agukurathima. Na ndukanjira uhoro wa kuhera na kuhanira tondu ni ndi mukatoleki na father wakwe haha na ikorwo he andu hitagie ni thia kwi father kaiga ni wia wakwa ni wia wakwa ni wia wakwa munene ma koguo ni heraga o juma na kiumia ngamukira hindi ya murathe atahingicite ni thia kwamukira.